ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Surah Al-Baqarah. Bagi payung supaya ulama berpuji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan al-Mahfuz alhamdulillah. Allah Ta'ala berfirman wa ta'ala ta'ala ini karena orang saya biasa guru berwajah dinalaga orang seni prosesi akil nikahna yang irwan terbawan karena bapak ada suci dan dalam ibu ada sohana ini pemberian putri kasih bapak Wawan Darusman dalam ibu Cici. Dalam suatu wasalam merugi sarana turun dicurahi Bandung dan alam dan hati banawa nabiana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lawan dina kepada sahabat dan para tabi'in tabi'at tabi'in orang sedaya. Insyaallah masih kena pemberian aliran dan mungkin yang orang mengucapkan amin Allah amin. Padahal mukarramin wal mukarramin para kesepuhan disebut tokoh-tokoh masyarakat. Khusus Pulau Wargi, Jombang, calon pengantin Bangkit Sakali, Pulau Wargi, Jombang, calon pengantin istri Sakali, kedua calon mempelai yang insya Allah setelah ibu berilah hukum dan Islam Muslim berilah dari ibu kepada Wargi Warga satu acara pasca jemput pergi security di atas kami petugas pusateka kawal kecamatan India dari harus sendiri karena yang bunga dan kalian ini mengambil data di ini kakak perusahaan agama kita tidak berlebihan. Atasnya kemarin pengadilan kami Mas Kawi bersentak dan bangga dalam dimana kami wadi sama pengendalian ramah kuantis Pak Wawan Darusman putra kasih diri Pak kami saksi dalam kesepuhan mewakili di dalam pengadilan wadi sendiri Pak Darusman di Bungkul Diam dan Bapak Musolah di Pansara Majalis yang Bapak berhadir di masjid itu namanya ulang kawitan kemudian tugas pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami ulang kali kami masuk kali masyarakat istighfar. Mudah-mudahan kita dapat berkat dari ampun dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus pengantin Bapak Wali saksi untuk hadir majlis pengajian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi innahu huwat tawwabur rahim. Banaan Ijati wali yang di pengantin juga biasa dibantu saya di suami benar-benar enggak kesempatan datang yang bahasa nama sudah nanya satu sekali buat kontannya kontan langsung keluar ternyata di mana niat pada nikahnya beda-beda niat pada mulai produksi bagaimana niat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla
له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. Anak tersebut kaulah, maka begini bagian masyarakat berjaya umat dalam berempat. Tarima binikah ke putri tegas bapak Neng Bini Febriani kalian nggak mau mas kawin 8 gram emas dibayar kontan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan lamin hamdan yafi'an wa yudafi mazidan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahan anu gelis anu cantik nyangakeun mas kawin anu disebutkeun tadi mudah-mudahan manfaat sareng barokah nampiah mas kawin anu disebutkeun tadi mudah-mudahan manfaat sareng barokah anak ini kita kabeh ka mama teh mama dini kan paling mama ya oke satu mama dini dua mama dini ya cekap cari tips